Acho mi owula nga Grace te kwa Acquaful. Mi wonga ye wo gan wiemo ake bia nton ne wo fe wo na ake wo gan ya se. Yo wo dromo me ko me ekwa fun ame no. Ake amba ya me boa ye gan chomo gbefan. Ye wa safo ame titiri. E ba la ke bepi o safo na ke baha wo. Be koma amenunga. E won ke e preaching ne ke wiemo baha wo. E a fe le blofo ke manko klo no wiemo. Ke ha wo me ni ji shikwen bi. Wiemo na wi o wonu shishin. Wona ye mi nse. E wo ba kpafa ke ka ke membe baha wo. E fe me ni nuoga. Ke wiemo ko klo po amenu. E fe me ni nuoga. Koni ga wiemo enye yano. Wa ba kpafa e won ake. Wa ngale kronkron no kan no nji wa gan Bible le. E fo oti na ke tuni ya safo e amen. Mi ne ke children service chon loji mi. Wa bo moda ke wa ke gan achon ni ojogba. Ye wo Bible mi ke wo so mo fe mo mi ye wo gbe ke bi asimi wo bo moda ke wa ke gan achon gbe ke bi ani ojogba. Ni follow e ko me ba aka mi ntabo na futu wiemo titiri ye blofo gbefan. Ti be pia wo ha me no sisi ake blofo ele school no ni. Ko ni ka me na gan ye asafo ami keke no we ye bu a ame. Wo mi sho wo ni ji wo chon lo ake wo ba chon gbe kan bi ani ye game. Ke wo ka me pe na me domosin na me se JY ke YPG na me kan de gan. Ke wo na me wo mi sho wo hi. E wo ba kpa fa ke wo ga aka laji. Ni keji wo mi sho wo ye asafo mi dem te wo hia me hu yo ten wo bomoden ni wo ke wo bi awie gan wo ka ma awie gan ojogba ko na menu gan sisi ojogba keji okobi wie gan ojogba keke blofo e anga bloko ye blofo mi keke te ma wie mo mi na wie mo ye ma wie mo mi ke ma ye blofo mi e wa hale